ngai kuble phi barok ki prolog ki basait peje ka report ka baman nakasni te katkum ka report ka bamanin ki bri ka ba syak ta hun covid-19 ki badai na po ka hari India kila kot syaka khatlai haja praspa life san ngot te hangning ni peje ka report ka bamanta kasni ka khat pratrik April arhajar arphau ka bla update ha ka por sansteng ki bri ka ba syak ta hun covid-19 ha barok ka we ka perthai kila kot syaka arphau wai lak 100,000 arspa nyongut kiba yap silak 100,000 prapaprangot kiba koit naka jingpang covid-19 san lak 100,000 sanspa san pesangot khandiat ngani pejaki rutlikiri kibla syak ta jor honu covid-19 liatu ba kibri kiba yo yakani ka jingpang covid-19 kiba dai na po kari Amerika kila kot syaka nyolak 1,000 sauspa nyop sangot napo Spain silak 1,000 praspa live khandangot Italy silak 9,000 sauspa live sangot France silak 10,000 sispa live hongot Germany silak 10,000 laispa khandapnyangot UK silak 10,000 nyospa handrup khandangot kini kidekis ndrutelikiri kibla syak ta jor honu covid-19 te hangning in ya page ya kibru kibla syak ta honu covid-19 naki jala ba phar bat ki devlenong ki badai bat ki bahap hapo kari India katkum kani ka report le thu ba kibri kibla syak ta honu covid-19 ki badai napo ka jala Andaman and Nicobar Island khat arngot Andhra Pradesh hendrus pa lai Arunachal Pradesh iwai Assam live saungot Bihar Prapsan Chandigarh arpwai Chhattisgarh live hendrongot Delhi 1,000 nyospa nyaw Goa nyongot Gujarat 1,000 arspa nyaw arngot Haryana arspa arpsangot Himachal Pradesh live prangot Jammu and Kashmir laispa arpa prangot Jharkhand live laingot Karnataka laispa nyaw phuwaingot Kerala laispa khnai phanrengot Ladakh har prangot Madhya Pradesh 1,000 laispa sangot Maharashtra 1,000 laispa arphlaingot Manipur arngot Meghalaya kharbaingot Mizoram iwai Nagaland iwai Odisha ndraphongot Pondicherry nyongot Punjab arspa arngot Rajasthan 1,000 arspa arpkhandaingot Tamil Nadu 1,000 laispa arphlaingot Telangana nyospa khnaphuwai Tripura arngot Uttar Pradesh khandaspa anrup khandai Uttarakhand sapu arngot West Bengal arspa prapnyongot ladangi khainlang lani khain kelum na barok ki jala bat ki dewlan nong ki bla syak ta honu covid-19 kala kot syaka khatsau hajar nyospa khanai phu arngot kibru ki bidang don hapdang ka jingsha sumar khat ar hajar arspa prap khandangot ki ba koy nakani ka jingpang ar hajar khat sangot napdeng kini ki ar hajar khat sangot khandangot ke dei napo Assam napo Manipur iwai Tripura iwai kibri ke bayap naka jingsha ta jongkani ka khlam sauspa prap prangot napo jala Assam iwai ban napo Meghalaya iwai te hangning ni apa je kisan tli ki jala ki bla syak ta jor hanu covid-19 liatu baka Maharashtra ka de ka wai na ki jala ki bla syak ta jor hanu covid-19 haba ki bri ka ba yo yakani ka jingpang ki la kot syaka 1,000 laispa arphulaingot Delhi 1,000 nyospa nyongot Tamil Nadu 1,000 laispa arphulaingot Rajasthan 1,000 arspa arpkhandaingot Madhya Pradesh 1,000 laispa sangot kini kidiki santli ki jala ki bla syak ta jor honu covid-19 te kat hadu kan ni ka report ka bamenta ngiyo iba sa astang ka we ka state kabdang light na uniu covid-19 kata ka de ka Sikkim katkum ka report ka bamenta ngiyo iba kibru na po ka jala Meghalaya ki ba syak ta honu covid-19 kila kot syaka kharwaingot iwai ibla khlanno sa ship hungut kibri kibrang don hapdeng ka jingsha sumar na uni kunyang jingpang u coronavirus ki badai na po ka jala Meghalaya kani ka de ka report katkum na katanat ka koy ka khya jong ka sarkar India lani ka
Ministry of Health and Family Welfare Government of India kabla update haka persan steng haka khatpra tarik April 2024 te tangkine khuble shibun